Ngwino Samwe, urashaka ko nkubaza nawe? Samweli ati cyane rwose. Mwirinzi ati ijuru ni iki? Samweli ati ni ahantu n'ukuntu umuntu yumva amerewe neza kubera ko ari kumwe n'Imana. Aka kantu reka ndagasubiremo. Iyi nsobanuro y'ijuru ni ahantu n'ukuntu, si ahantu gusa, ni ahantu n'ukuntu umuntu yumva amerewe neza kubera ari kumwe n'Imana. Mwirinzi ati umuriro nawo ni iki? Samweli ati ni ahantu n'ukuntu umuntu yumva amerewe nabi bitewe n'uko hari indiri y'icyaha na Satani n'urupfu. Mwirinzi ati utekereza iki kuri Bibiliya Gamata? Ati ni ijambo ry'Imana. Mwirinzi ati ushobora gusobanukirwa n'ibirimwo byose. Aka kantu mukumviriza. Abajije ati mbega Bibiliya urashobora gusobanukirwa n'ibirimwo byose? Matayo ati oya, harimo byinshi ntumva. Mwirinzi ati ukora iki iyo ugeze aho utumva? Haleluya. Mwumvirize ino nyisho. Matayo ati mpita ntekereza ko Imana indusha ubwenge, nkayisaba kumpa kumenya ibimfitiye umumaro. Haleluya. Yesu ashimwe. Bene data, Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. bakunzi bene data b'Intahe Ngirakamaro, ni iteka rinini kongera kuganira namwe. Murazi ingene tunezerwa iyo turiko turavugana namwe, kuko ari umuhamagaro Imana yaduhamagaye. Ndi Fabrice Nimfasha kuri micro, mu buhinga bw'ivyuma nkuko bisanzwe ni Eliya. Ndanezerwa, mwese murabizi, iyo ndiko ndakora iki gikorwa cyo kubabwira amakuru akomeza imitima yanyu, abakomeza mu rugendo, amakuru abanezereza imitima. Ico dukeneye n'ugusengeranira. Ni igice kigira 11 c'igitabo c'ingenzi kigira kabiri, ico twise mu Kristokazi. Ngeze ku gice ca 11, ngomba kubasomera uko byashishikaye. Abatabonye ibice vya mbere n'ubu mbabwira ngo ca kuri YouTube mu bisangeyo, ariko uhereye none ushobora kutwandikira tukagushira muri groupe ya WhatsApp kugira ngo uzoze urabibona, ariko ivyashize bisange kuri YouTube. Imana iguhezagire. Reka dusenge. Mana nkuru, umutima wanje unezerejwe no gusubira kuganira n'abantu bawe, mbe kuvuga ibikwiriye kandi byose mbikorere kuguhesha icubahiro, kandi nanje ukomeze kunyeza, nkomeze kugira ngo nzokubone, abo nkomeza tuzoduhurira iwawe. Undinde ico nkivutu nico nkura mu nzira yawe, mu izina rya Kristo Yesu. Mana ni nkugusavye, amen. Abagenzi bakirwa neza mu nyumba nziza. Mvuze abagenzi kutanguye ubunyene ni Kinyarwanda gisobanura ingenzi canke abantu bari mu rugendo. Abagenzi bagera aho umunyarugi wa nyumba nziza yabaga, bihutira kugerayo kuko byari bikomeye kunyura muri izo nzira bwije. Bageze ku rugi, ubaherekeje arakomanga, maze umunyarugi ati ni jewe. Aba yamenye ijwi rye kuko butari ubwa mbere ahagera aherekeje abari mu rugendo. Akingura ariko atabonye babagore. Yes, arakingura ariko atarabona babagore. Ati niki kikuzanye iki gihe Ruzirabwoba?
ruzira bwo bati mperekeje abagenzi ba databuja mpaye ngo bacumbike hano. Iyo ntahura n'igihanda cunganira intare mba nageze hano kare, ariko nyuma y'intambara ikomeye nanesheje kandi mbasha kuzana abagenzi. Umunyarugi ati ariko se wakwinjiye ukaruhuka ukagenda ejo? Ruzira bwo batoya ngomba kurara nsubiye imuhira kwa databuja. Mukristo kaza ati yo mweneda, sinzi niba nta gahinda udusiganye kuko tutarangizanije uru rugendo, ariko watugiriye neza uratugwanira kandi utugira inama nziza ku buryo ntazigera nibagirwa ubugwaneza bwawe. Mbabazi nawe hatubuse tuzogira dute? Abatindi babiri b'abagore nkatwe tuzishoboza inzira irimo aka kaga kose koko? Nta nshuti nta n'udutabara. Iyaba wari uduherekeje kurinda turangiza urugendo. Naho ka gahungu gato Yakobo karavuga kati rwose mwene data, gerageza urebe ko wakomeza kuduherekeza, turabanyantege nke kandi ino nzira iraruhije. Ruzira ubwoba ati databuja niwe untegeka, ambwiye ngo mbaherekeze kugera ku mpera y'urugendo nabikora n'umurava, ariko byabaciyeho ntimwansaba ngo mbaherekeze burundu, kandi aba yarabibemereye. Mbabazi nawe ntwari bana banjye, ngaho murabeho. Abaragiye. Nuko wa munyarugi witwaga Ntagoheka abaza Mukristokazi ibyerekeye igihugu cye n'umuryango we. Mukristokazi ati mvuye mu mugwa Rimbukiro nkaba ndi umupfakazi. Iri zina Rimbukiro ni hamwe hitwa Mahonero mu Kirundi. Kuko umugabo wanjye yapfuye, izina rye ni Mukristo umugenzi. Ntagoheka katera hejuru ati ye, Mukristo yari umugabo wawe? Mukristokazi ati yego, kandi naba ni abana be. Naho uriya yerekana Mbabazi tuva mu gihugu kimwe. Ntagoheka avuza inzogera, maze umukobwa w'inkumi witwaga Mwicisha bugufi aza kumwitaba. Ntagoheka ati genda umenyesha abari mu nzu bose ko umugore wa Mukristo n'abana biwe bari mu rugendo bakabageze hano. Ahita agenda asoza ubutumwa. Akimara kubivuga bitera hejuru kubera ibyishimo, maze bahita bihutira kuza kumureba aho yari agihagaze ku rugi bati injira Mukristokazi we, injira mugore w'intwari, injira wowe wahawe umugisha, injirana nabo muri hamwe bose. Barinjira babajyana mu cyumba kinini cyane ngo bicare. Umutware nyir'urugo atumwaho ngo aze abarebe anabaramutse. Hinjira n'abandi bantu benshi barabahobera n'ubwuzu bwinshi, barababwira bati murakaza neza miyoboro y'ubuntu bw'Imana, murakaza neza muri twe abanyu, inshuti zanyu zitaryarya. Ariko kubera ko abagenzi bari bananiwe bitewe n'urugendo rurerure no kubona indwano ndende n'intare, bifuzaga kuruhuka dore ko bwari bwije. Abari aho bose bati oya nimubanze murye akanyama. Bari babatekeye umwana w'intama n'umufa mwiza wabigenewe. Bamaze kurya no gusenga no gusoma Zaburi, basaba aho baruhukira. Kandi Mukristokazi asaba ko yajya mu cyumba umugabo we yaruhukiyemo ubwo yahanyuraga. Bahera ko barabajyana maze babashira muri cya cyumba. Bageze ku buriri, Mbabazi na Mukristokazi batangira kuganira. Mukristokazi ati ubwo umugabo wanjye yatangiraga uru rugendo sinigeze ntekereza ko nazamukurikira.
Mbabazi ati nta nubwo watekerezaga ko wazaryama mu buriri bwe no mu cyumba yarayemo? Mukristokazi ati nta nubwo natekerezaga kuzareba uruhanga rw'ukundi no kuzasingiza umwami Imana turi kumwe nk'uko ubu mbyemera. Mbabazi ati wumva nta rusaku wumva? Mukristokazi ati ndagumva, ubanza ari indirimbo zo kwishimira ko twageze ino. Mbabazi ati mbega ibintu byiza, indirimbo muri ino nzu, indirimbo mu mitima yacu, indirimbo mu ijuru kubera twebwe. Baganira akanya gato, bageze aho barasinzira. Mu gitondo bakangutse, Mukristokazi abwira Mbabazi ati nukuri iri joro wasekaga kandi usinziriye, ubanza warose neza. Mbabazi ati ni byiza rwose, ariko se koko nasekaga? Mukristokazi ati cyane rwose, wasekaga n'umutima mwiza, ariko se nibwira ni iki warose? Mbabazi ati narose nicaye ahantu ndi njyenyine nitotombera cyane kwinangira k'umutima wanjye, ntarahamara umwanya mbona abantu benshi bankikije bandeba bumva ibyo mvuga, nkomeza kwitotomba. Bamwe baranseka, abandi ngo ndi umusazi, maze nyuma abandi banyirukaho. Ndeba hejuru maze mbona umuntu afite amaboko aje ansanga. Niko kubwira ati Mbabazi wabajwe n'iki? Amaze kumva amaganya yanje arambwira ati gira amahoro. Afata agatambaro ke maze ampanagura amarira, arangije arantaka na feza n'izahabu, arantaka ku jisho no ku matwi, arangije anyambika ikamba mu mutwe, maze amfata ukuboko ati Mbabazi ngwino tuganire. Aragenda, ndamukurikira tugera ku rugi rw'izahabu. Arakomanga maze bakinguye arinjira. Ubwo nanjye ndamukurikira tugera ku ntebe y'umwami, maze uwari uyicayeho arambwira ati urakaza neza mwana wanje. Aho hantu habengeranaga cyane nk'ikinyenyeri cyangwa izuba, kandi ndibwira ko nahabonye umugabo wawe. Nuko mba ndakangutse, ariko se koko nasetse? Mukristokazi ati waseka rwose, kandi ni mu gihe kuko wari umeze neza. Izo nzozi ni nziza koko. Ubwo wabonye igice cya mbere cyuzuye n'icya kabiri urakibona. Imana iravuga rimwe kuri ubu buryo, ubundi kuri buriya, kandi ntitubyitaho. Ivugira mu nzozi, mu kubonekerwa nijoro, mu gihe abantu basinziriye cyane, nk'uko byanditswe muri Yobu 33:14-15. Si ngombwa rero ko tuguma turi maso mu mubiri kugira ngo tuvugane n'Imana. Ishobora kudusura dusinziriye, maze ikatwumvisha ijwi ryayo. Umutima wacu uhora uri maso niyo dusinziriye, maze Imana ikatuvugishiriza mu magambo, mu migani, mu bimenyetso no mu bitekerezo iyo turi maso. Mbabazi ati nuko rero inzozi zanjye zirashimishije, kandi nizeye ko zizaba zo bidatinze, maze nkazongera ngaseka n'umutima wanjye wose. Mukristokazi ati ngira ngo dukwiriye kubyuka kugira ngo tumenyeshwe icyo dukwiriye gukora. Mbabazi ati nibadusaba kuguma hano akanya gato, rwose ngusabe tubyemere. Ndumva nifuza kugenda tutamenyanye na bariya bakobwa. Ndabona Mwirinzi na Mwubahamana na Nyirarukundo ari abanyabwenge bafite n'igikundiro. Mukristokazi ati
tuzaba tureba ico baza kutubwira. Bamaze kubyuka no kwambara baramanuka nuko babazwa niba basinziriye neza. Mbabaza ati nasinziriye cyane, mbese iri cyumbi ni rimwe mu meza nabonye mu buzima bwanje. Nuko Mwirinzi na Mwubahimana niko kubabwira bati niba mukunze kuguma hano igihe gito muzahabwa ku byiza byose bishoboka kuboneka muri iyi nzu. Nyirarukundo nawe yungamo ati cyane rwose muzabihanwa umutima mwiza. Babagenzi baravyemera maze bahamara ukwezi kurenga, kandi kubana nabo aho bibagirira umumaro cyane. Mwirinzi yipfuza kumenya uburyo Mukristokazi arera abana biwe, maze amusaba uburenganzira bwo kubabaza. Urundi aramwemerera, maze atangira kuri muto muri bo ariwe Yakobo. Ati Yakobo, ngwino hano, ushobora kumbwira uwakuremye? Yakobo kati ni Imana Data, Imana Mwana, Imana Umwuka Wera. Mwirinzi ati nuko mwana wanjye wambwira se uwagukijije? Yakobo ati ni Imana Data, ni Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Mwirinzi ati ni byiza cyane, ariko se Imana Data yagukijije ite? Yakobo ati kubw'imbabazi zayo. Mwirinzi ati naho Imana Umwana? Yakobo ati kubwo gukiranuka kwe, urupfu rwe, amaraso n'ubugingo bwe. Mwirinzi ati naho Imana Umwuka Wera agukiza ate? Yakobo ati kubw'urumuri rwe no kuvugurura kwe ndetse no kurinda kwe. Maze Mwirinzi abwira Mukristokazi ati ukwiye gushimwa kubera uburyo urera abana bawe. Ndakeka ko ntakeneye kubaza ibi bibazo abandi, ubwo umuto muri bo ashoboye kubisubiza neza. Aka kageni reka noneho nibwirire ubanziriza Bucura. Ngwino Yoze, nkwibarize urabishaka? Hagati aho mvuge ko Bucura ni umuhererezi, nubwo yagomba baze mukuru w'umuhererezi, uri imbere y'umuhererezi yitwa Yozefu. Urabishaka Yoze? Yozefu ati n'umutima wanjye wose. Mwirinzi ati umuntu ni iki? Yozefu ati ni ikiremwa gifite ubwenge cyaremwe n'Imana nk'uko murumuna wanjye yabivuze. Mwirinzi ati ijambo gukizwa risobanura iki? Yozefu ati risobanura ko kubera icyaha umuntu ubwe cyangwa ubwiwe yishize mu buroko no mu kaga gakomeye. Mwirinzi ati bivuga iki gukizwa n'ubuntu? Yozefu ati bivuga ko icyaha gikomeye cyane kandi kikaba umwicanyi w'igihangange, ku buryo nta muntu wacigobotora uretse Imana, kandi ko Imana ari inzira kandi ikaba idukunda cyane ku buryo idukura muri ako kaga kameze gatyo. Mwirinzi ati Imana se iba ifite uwuhe mugambi iyo ikiza abo batindi b'abantu? Yozefu ati iba igira ngo izina ryayo, ubuntu bwayo n'ubutabera bwayo bihimbazwe, kandi ikiremwa cyayo kigire umunezero iteka. Mwirinzi ati ni bande bagomba gukizwa? Yozefu ati abemera agakiza ke. Mwirinzi ati ibisubizo byawe Yozefu ni byiza, nyoko yakwigishije neza kandi warabyumviye. Nuko Mwirinzi ahamagara Samweli w'ubuheta muri abo bahungu ati ngwino Samwe, urashaka ko nkubaza nawe? Samweli ati cyane rwose. Mwirinzi ati ijuru ni iki? Samweli ati ni ahantu n'ukuntu
umuntu yumva amerewe neza kubera ko ari kumwe n'Imana. Aka kantu reka ndagasubiremo. Iyi nsobanuro y'ijuru n'ahantu n'ukuntu, si ahantu gusa, n'ahantu n'ukuntu umuntu yumva amerewe neza kubera ari kumwe n'Imana. Mwirinzi ati umuriro nawo ni iki? Samweli ati n'ahantu n'ukuntu umuntu yumva amerewe nabi bitewe n'uko hari indiri y'icyaha na Satani n'urupfu. Mwirinzi ati ni kuki ushaka kuja mu ijuru? Samweli ati kugira ngo ndebe Imana kandi nyikorere igihe cyose, no kugira ngo ndebe Kristo maze mukunda iteka ryose, kandi no kugira ngo ngire muri jye kuzuzwa umwuka wera ntabasha kugirira kuri iyi si. Twigeze aha mbibutse ko nta kuntu umuntu ashobora kuzura umwuka wera muri ino si kuri nivo ingana n'uko umuntu azokuzura mpwemu yari mu ijuru. Reka dukomeze. Mwirinzi ati nawe usubije neza cyane kandi wafashe rwose inyigisho wahawe. Maze noneho Mwirinzi ahamagara uw'imfura witwaga Matayo ati ngwino Mata, nshobora kukubaza nawe? Ati cyane. Mwirinzi ati ndakubaza niba hari umuntu cyangwa ikintu cyabayeho imbere y'Imana. Ati ntacyo, kuko Imana ari Uwiteka, nta kindi kintu cyabayeho uretse yo kugeza ubwo umunsi wa mbere wabayeho, kuko mu minsi 6 Imana yaremye ijuru, isi, inyanja n'ibirimo byose. Mwirinzi ati utekereza iki kuri Bibiliya Gamata? Ati ni ijambo ry'Imana. Mwirinzi ati ushobora gusobanukirwa n'ibirimo byose? Aka kantu mukumvirize. Abajije ati mbega Bibiliya urashobora gusobanukirwa n'ibirimo byose? Matayo ati oya, harimo byinshi ntumva. Mwirinzi ati ukora iki iyo ugeze aho utumva? Haleluya. Mwumvirize ino nyisho. Matayo ati mpita ntekereza ko Imana idusha ubwenge, nkayisaba kumpa kumenya ibimfitiye umumaro. Haleluya. Yesu ashimwe. Bene data, nubwo mwumva ngo abantu ngo bari gateology, nubwo mwumva abantu ngo baba bafise revo ari hejuru, amanivo ari hejuru cyane muri theology, ijambo ry'Imana ntibagigishwa kuri tablo no mwikaye gusa ngo bigarukire ngaho. Ijambo ry'Imana bararihishurirwa. Yogigishwa kuri tablo akarimenya mu ndome, ariko ntibimuze gukora icyaha. Nibigaragaza ko ijambo ry'Imana ritamurimwe neza, ataritahuye neza. Ijambo ry'Imana rero imvugo imwe yumvikana ntigigishwa, ahubwo rirahishurirwa. Ibyo umuntu yiga ni ibyo kumufasha kugira ngo abashe kwigisha abandi, ariko kuritahura ko no guhishurirwa. Rero aha iki kibazo kiravuga ngo none iyo usomye ibintu ntubitahure bice bigenda gute? Icyambere kirimo nuko Imana nimba tutanganya ubwenge, n'ibyo yavuze byose si ngombwa ngo tubitahure. Hajya rero kudatahura amajambo y'Imana yose si icyaha, si nikosa. Ariko Mwirinzi yabaje Matayo ati none muri icyo gihe ukora iki? Yishuye ati mita nibuka yuko Imana indusha ubwenge, nkayisaba kumpa ibimfitiye umumaro. Bibiliya rero aho umuntu ntayitahura yose. Ndabaha akarorero. Hari ijambo rishobora kukumaramo n'amezi 5 rikubiragiramwo ugeze ahantu wumva aryo wovuga, hakagera ikindi gihe wumva atari ryo wovuga. Hariho n'ikindi gihe usoma ijambo ry'Imana ukarisoma nk'ibisanzwe, ukasoma urengana. Reka ntange nk'akarero nk'izaburi n'imigani. Wihaye kuvuga ngo ngoma nzoyisome yose ndayimare. Zaburi n'imigani ntabwo byose bishobora kugufasha ako kanya, ariko iyo ari gihe ukeneye ubufasha buturuka muri wa murongo nyene, mwema kurongoreraho cyangwa gatuma umukozi w'Imana kuhagusomera, ukumvura hatahuye urugeze utigeze utahura igihe wahasoma mbere. Ushobora kuba atari n'undi muntu aje, wewe ukahasoma aha narigeze kuhasoma burya, kandi ugasanga umaze kuhasoma inshuro zirenga 6. Ngira muramaze kumva abantu bamaze gusoma kumara Bibiliya inshuro 6. Sasa
mpemu yera atahuza Bibiliya amajambo akenewe kuri uyo. Ndagasubiremo, Imana itahuza amajambo ari muri Bibiliya umuntu bivanye nuko ayo majambo akenewe kuri uyo. Ndabisobanura neza. Ashobora kuba akenewe kuri wewe kuko akeneye kugukiza, canke ashobora kuba akenewe yuko wewe yatahura kugira uyigisha abandi abakize. Reka nikomereze, Imana ibahezagire. Twagiye. Mwirinzi ati utekereza iki ku kuzuka kw'abapfuye? Urundi ati, uwo nawe ni Matayo, nemera ko abapfuye bazazukana ubumuntu bwabo, ariko bwarakijijwe uburiganya. Ibyo ndabyemera kubera impamvu zibiri. Iya mbere nuko Imana yabisezeranye, iya kabiri nuko ifite ubushobozi bwo kubikora. Nuko Mwirinzi abwira abo bahungu ati, mukwiye guhora mwumvira nyoko kuko azakomeza kubigisha ibintu byinshi. Mukwiye no gutega amatwi ibyiza byose muzigishwa n'abandi, kandi mwitegereze neza iby'isi n'ijuru bibigisha, ariko cane cane mutekereze kuri ca gitabo ca mbere cabereye so intandaro yo gutangira urugendo. Naho njyewe, bana banje, nzabigisha ibyo nshoboye byose mukiri hano, kandi nzishima nimumbaza ibibazo byo kubakomeza. Imana nishimwe. Ninga ngarukirije igice ca 11. Ndabasaba ibi bibazo bagiye babazwa bakanishura, mubisubizemwo, musubize inyuma audio, musubize inyuma video nimba muri ko murabira kuri YouTube, muvyumvirize neza, mwumve ko namwe mushobora kuvyishura nkuko. Utimbira ngo vyishuwe n'abana bato ngo ni nyishu zitahamye. Oya, ukunukuri kw'ijambo ry'ubuntu bw'Imana, kuko iri ihishurirwa rero nihishuri. Mbese Imana iri guhishurira byose yabipanze neza, yabipanze ku buryo ikintu cyose kiba gikenewe. Izi nyishu zatanzwe gutya ni nyishu ntahinyuzwa. Ico bikora kuko abara amajambo hari ibyoza byongerera kuri ibi byo kubishimangira, ariko ni nyishu. Aha nta nyishu nimwe y'ikinyoma irimo. Ndabatumiriye kubisubiramwo mu byumvirize, bizobakomeza. Ibisigaye rendez-vous ni mu gice ca 12 no mu bindi biganiro tugenda tubashikiriza kuri televiziyo yanyu y'intangirakamaro. Mwami Yesu, ndagushimiye, ndagukengurukiye ku byo mbashije kuvuga. Urakoze kubimpaye, nuko uce ushishikara kubikinizira kugeza bigeze kuri bene byo, kandi ungirire neza, ugire neza intangirakamaro, ugire neza abayikurikirana, utugire neza muri rusange, ugire neza umugeni wawe mw'isi, mu izina ryawe gira Kristo Yesu, amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo mesa ndayakunda.